press conference kehang ponlong nangachitong dun BJP Mandal Committee President Singnar Taho Mongor Singh Terang Town Committee Chairman BJYM President Mandal Secretary lapen Senior Leader Tarjan Terang pen Chenglok kadoi da kachitong kadoi Chinghon Korting Yutuman tasipini ni tum ladak tong sikot pen ni tum press conference hang nangkok alam the gela hello tasi ni lam the jaja perang ni perang ke apitung nam hanta ni le ke ru paper piglo alang tum ni tum ke phateng pen ni tum long nang ke dong dun thega pot tasipini ni tum jasme pet ni tum bangso press conference ke padunang ko alam the gela hello je kedamtang Election Chief Commissioner of India ahin pen delimitation aputhak alangli paklang ponlo Assam delimitation along itum Karbi Anglong district angbong itum Bogajan elita ilitum Hauraghat elilong parlu pondet polam thiputhak dak pangdak ponlo selaso puthak nitum ke unangan ke klem pondolo sita chun ni delo sita mela so puthak kadogowe lang tarli pameka ke lapen ke kopi ko son se ke un ema la solam the puthak plar dak lam chini ne ko lone mante kiningge chinam lone sinda ni tuma korte Anderson Teron alang lihin pen ferangke amai phasi ilitum Dwarbagri MSc mate Education in charge sa Richard Tokbi alang lipan akoy ki pipon ko thak nili tumpini lam klar ki pi dipan sin tum dak chingrum lo alam thikala hello alang li pinangan ladak akoy ki pipon du delimitation ko thak de Richard Tokbi claim dun thek therat alang li ki claim dun thek thepen jok EMR pu bena chi onangi tapi alang li pan saiti ki rongo lasor pu claim thek thete puanta alang li pan labang so kapenem pondu niligi puji bangala hello ajanon public representative rat elected member lason munir pan ke lason mane alam thepen alang li pan pupidak segemi pusonsi nilihin pen ke mathapon ঠিক আছে কিচুন পনপে কেলে পনপে দলো সিতামে কিচুন পনপে কেলে পনপে মুখাকে পিনি sir Richard Tokbi EM alang lidat le adai ke do kalilu balang lidat le ke claim un ichot polam kalilu lake angdang pi alidars pen penangan atum ke claim dam pachun un e bangke bang putin long tame ki un e adim bangke ar kudolo sitame nilitumahin pen claim pangcheng ponlo lepen EM sa Richard Tokbi nilitum han kapin khat pon atengsi nilitum labangso sideng ponlo nilitum labangso delimitation notice ke klang loge loge nilitum ladak dolomara long tame mojedar huriterang alang lihin pendak me hangsi dolomara kisia sufisong si nilitum dak chingwai ponlo dolomara long leaders anitum chingrum lo la silitum hin pen Karbeng long Tunumas Council CM along damnanggi EM long to damnanggi pu nilitum chiparaisi the sorting pen nilitum dak local MEC mate EM sa Richard along si nilitum damaprang lo alangli nilitum hanang Japon si CEM long to damlo CM dami nang cicak dun lo unan ke nang bor idun popo lapela Sofia ko nilitum wang tu si nilitum Bogajan serious zio long ta nilitum nang burlo dakta nilitum nomor 6 pikang lo ako pitu nilitum wang tu pen nilitum ako MLA Dr. Nomor Mumin Phanta nilitum kon ben chingkisi Guwahati le wang jine pusi nilitum party presiden of han nilitum toy si hadak lobang solo pali damlo MLA ta nilitum hanang pingkha dulo EM ta nilitum hanang pingkha dulo je dak mo hearing dulu tangte dak public do non
lapen itum pen tahun an ke nang bol idin pu selang itum ta nang cicak lo so long si nilitum hanang hang lo lason nang hang hut nilitum ladak ke okor BJP party pen chorle ke dun pukali adak nilitum long public leader nilitum long Dolomara senior leader mate Karbi Cultural Society Skongchun Bang Robinson Rong Phar pen chenglok dak media sel tum ta nilitum long nang dun lo lapen nilitum combine si dam lo nilitum party Dolomara leader nilitum mane party cibu pepen si nilitum dam lo pen hadak nilitum pinangan alam nilitum kininggi dunia an ke nilitum makote Robinson Rong Phar pen tame hadak un an ke ninggi dun lo lapen kopi pisi nang tumake siksak ma penitum hanar julo la soteng pen nilitum hadak pudun lo nilitum chalam kali Dolomara isu alam ke kapre ka party tumta nang ningge pidun pini choro nai PPRCLC tumta nang ningge pidun Kongres tumta ningge Dolomara ke du kusung alam ke nang ningge pidun lasi pini dak nilitum ke claim klip kali claim lo lepen kado kawi kidam ke bang pen chenglok kicho kidun kado ada angton khorcha ta sa Richard Tokbi alang li sini tum han nang rabdun lo lepen alang li angsong level ke kinian ke alang li claim lo tebong se tame api bang ke kupulang kopai kelang no son lo akam bang ke nang chun chidar son lo api li tum han ke haroghat si final lo puson se list nang klang delo list ke final kali ne kalang ne lake chini ne sita pini media atrupen bangke final puson sini tum dak teglong lo sita me ladak nilitum labangsu delimination puthak ke haraghat si final pe duwek pu alam bang nilitum dak media long karjulong lege ke nilitum ko inu bahani pen chelang si local MSC fan nilitum ko chingkiam philu sa Richard Tokbi fa asi isi ini lam nilitum ka chonuri kang du ye yongsi haraghat ele long pen itum han dak bugajan man unilu pulutang te public akinang nai akam ke revenue office lo asilo revenue office bangke non longlia pota ke en pen chenglok kadu gobe mane caste certificate kaulai ba PRC kaulai pen chenglok kadu ekinang gian ke AR office masik public tum kenang nai le lai lo aposi la so phis bang ke ni tum phanang terek pirinon pusi CM sar phani tum chuning rijam lo asi CM sar nang kroi lo solam the patha nang kroi si je haroghat ele nang tum puri lok pustame lake only wood ki jok si MLA phansi jok chapo baki kini akam an bang ke dak selonian air office lapen bogajan SG office si chun pon pu bang si CM ngi chak don lo lapen solam the bangke ahok lo silinian sarkur office ani tumar julo jela bangke kuson manon kedo laso teng sidupu pulutam tilitum lana ke sung kali madi donatum ati tum rat tum kinangi nai bangke litum revenue office aposi litum ke revenue office ke आप खुलुनियन तुम दामुनी लसन सी पिना पब्लिक तुम के मथा के सुनतलो है दिवस तमे नोना बंके रेवेन्यू फीस के लिए तुम हन करे किपिलो लके डैक्स नंग बी पियत को बानन के दो तांग दिम सी पदो सी पोपुसी लके ईएम सार पे सीएम सार टाइम तो फन कुदलो लसी लालो पुलदम ते तुम कुपुलान उपाय सबिलो aku lage delimitation ko thake oko Richard Tokbi inuet le phalle akoi ki pire na lakali Richard Tokbi inuet le claim pundet akam ta kali ba Richard Tokbi kapin khat men le so delimitation ko thake harogat ki pondet lapu kali lake bang kupi ko puson pelene bang state police central police athi lake election commissioner chief commissioner of India alang lihin pencil abang solam the bang ke baklang lake pini sa tumta claim lo athi dolomara long tae o kor BJP jumle do chat kalimati dolomara long ke pini hauragat ki dam jui ke dolo BJP avokar jumle ki sung chat la kalimati aposi chini lo la so posi pini PSLC tumta claim lo la tumta je ka thar claim lo congress tumta claim lo sita unidelo saate ko unidelo bote la ke kopilang pini so pa joini si pini sa Richard Phani tum pin memre na ko ba ago Richard Tokbi hello akyap anai
nang Richard tok binang kiti klem rong po alang le fansi koira na kuma apu alam mang wila da nasi lahai bangke ili tum cibuji siroi nangji apo si pini Richard tok biafan je la anak koi kipi je pini kapret development alam sabi alang de puthak pinangan pulo ahok lo alang li kidam tang ningkan phoke KDF independent men pulo IM tawe claim ni de lo sida me claim lo muni na tum bai tum dolomara rat tum tai li tum labang solam mang chini nam nahi je alang li ki claim kli akam si lakha cho ki claim akam people lakha ke de ki claim akam ta lakha thale Dr. Numamumin Van Puno, Richard Tobi Puno, ki claim kam da dumati, ki claim clear kaman lakachot pulutang telake ahoklo, ki claim kaman ke lake pini pip joylo, pini soft on the tech prong lo da, pini la dak ilitu madung het, dak cultural office along tame, cultural office ta dolo, lapen kita open state ta dolo, ajar party nu dak se meeting do bomlo, lapen hadak festival kilun ke kanadim ta open gallery ta dolo ladak lat dolomra taunang bong ta solar light pakar bong bang lo hospital ta borbeta pu ekdom munir tum kidam kasik sak ko an kesung dolomra wande lo no anki dolomra wande tang bong olom doktor abi nurse abi pu si ekdom munir tum hangju hangai hospital wande mathang ta wi pu borbeta long kirdam che parok dumen ko an ke bong na ni tum leader ta tum tuan nang rang kha cek cek dalam rasa celeng long liponta nah nang apa siksa dulu ni kita mepini doktor bang thom dak yo kalima doktor bang thom dak hadak bang thom doktor dak sebang lablo nurse dona dak sebang lablo medicine dona dak sebang lablo non pini tum dak borbeta long biya doktor hospital ta tum dak sebang dalo asi ki claim tanga kam ta hisab ta hai lakha ta ki claim clear kam lakha re chokche hospital ke sigilang ke chilang muni ta pran ka busai ni hormu la hello muni to kinang nai lu la tali tum dum sinawan pidalo oh la bena ko tum long lugo chadi usman tum hal lugo chadi ahok lo Malaysia high school provincialized ni khelan ni tum ta kroilo provincialized kuri phani tum bor ipiglo em sar bor ipiglo sita me provincialized kuri phan adhya ka norms nahi Malaysia high school ningkan plifo prang pe ladak result mane dak reputation hinopik athilak result mane koson result percentage hinopik kan laso joini posi ekdom down and dam joilo amasila so pad bangke non si claim bomla rebons tame no next list ke dak Malaysia high school atu po sitala so prang usumar tama ke loku chadi joklo je phan dak bagan longs tame non higher secondary non kimpo dak contractor bagan pen longle pielo latai tum MLA Mumin sarpen sa Richard Tobi alang tum si claim lo alang tum si dak longle tanang lang lo bagan so longle pilo dak ke bagan long seme kadua usumar si chadi long podake khela mangwelo dake dharomala mangwelo lepen ghadak Lukhimon Asrom dunglong Netaji Subhash Chandra Bose lake Haraghat ele pen siwan lo dorsi long hang pen chingki chithansi dak ban lo ako hadak ta Haraghat pusi toktan matidi Haraghat ele pen siwan lo dak KGBB school dak non ke malasi along si temporary dak teaching kuri bom non dak building non tender elo dak dolomara thana dunglong non bahare building kimpo lason taxi alang li dum non dak kinilong ta diring long slami lason taxi ako level school hadak ta non mane tender elo hadak ta non claim bom lo Yuson saksi ke claim tang akam ta ili tum long dolong school mukha dolong non Bronson kha tolong dadhora sor ka chileng ke siksak nai lepe langro yang bong aja kiding nai hiri lahalu ajam kiding nai lahalu hadak non tender alu contractor pun non claim lo non soil test bang elo ajat bang elo athi lahai kam ke claim hi phan ke contractor dum ta por nangi Pina tumi dikla dak tendar lo pina abdi ke masih lo so adolong nang tang dan ni le pugi kali tangan lo lahai kam ta nun ya dathora long model hospital ani si ni jok si somla dipluso dathora tumni tum
Langberan ke ang kasiksak duji pusi. Haladak non dadhara model hasitata foundation korial. Ani si itum Deputy Speaker Dr. Nomar Mumin, itum EM Sir Richard Togbi, lapen EM medical in charge Surjo Longpar. Alang tum si lang lohada. Public ka chitong nilo. Claim lo kente lahaita. Claim klipin pu. Ki claim kam ta lang tum hisab nahi. Non school. Sir Richard Togbi education EM ke dulu lage. Non ahok lo tima. Alang ko lo EM ke dutang. Alang EM ke duke financial year ke alang li 1 year belang. Non ta. Pinangan muni tum ke EM nong ta lok pita claim clip. Are apor nahi lahai ke. Politics long ke lahai ke government long ka apor nahi. Alang non EM education EM non 1 year 3 months belang non ta. La ke chu loge non kon lo. School building. Malasi high school provincial ay damdelang. Situ mah ada examination hall kimelo bahari building lang damoy nang itu. Kalima. Kimelo ada examination hall bahari. Kithe sugali 100 by 60 foot ana kithe. School building non ki mamlo halada. Malasi M school bandirwal non salam mamlo. Toilet salam elo. Kitchen salam elo. Nong tu do mara M school la non ningkan siwe lang le kupuselang le ta claim pacitang po. PU open selang le ta claim po. Kadugo ipanta. Sakuri, ahok lo tima. Kapre ka department na lang sakuri kilong nun kom lang. Talang nito bori dun mom lo. Sita education department non ta. Mane sikai sisi tangka cross repin sin non ta dolomara long lokta. Bang proxiner ke pa sakuri long alu. Primary teacher lata regular post. Contractual kali. Milidi rong pi bilison rong hangpen cenglok, manai rong pipi pen cenglok. Na kumamam yung kadugo Clinton penceng lok pinang alason taksi bang proxiner kia muni dolomara long non masa long lata mane contractual kali lata regular post wonta akai silong se lang tumke sakurita establish tanglo laso se cengpon mom lo lapen arjunon lai tum sekai si tangka pinang ni cross repin pinang tum lai sakurita milong lo la non tiat ke pitung non ta ulang pinangan tum mathake टेट के पास पॉसिबल काली टेट की इसी सर्टिफिकेट च टेट के लगे इसी अपॉइंटमेंट लेटर काली अथे नॉन तमे टेट के पास तुम के बांसुरी सीसो से अपूस के बांफरोई नहीं है लसोमों से सिलेक्शन मामा फांसी पिनई मा ये तो लसोमों में तमे इतुम सारे चट तो बीबांगे निमिथा मोसी लोंग नंगी पुसी दोलोमरा लोंगता दे तंका खरस नंग निपिन पेंसी अपॉइंटमेंट लेटर पे चदलो नन पिनी साकुरी लोंग नमालांगा Soron sing pangcho tuman arjuta, binidi rongpi tuman arjuta, sekai sitang ka cross rupin ben siladak sakuri long lo. Tang te alang li han pinili tum akoy pirat mo ba? Alang li kicipudak ke, ni ke claim pacitang o nilang. Sita alang li ningkan po mong sa alang li planning lo, alang li bor ilo non tame. Pendak Richard Togbi, EM keman loge dolomara long, cultural society kibi atumhan pen cenglok, arjuta cultural kecari tuman. Itu jet sa Richard Togbi si ladak tangka kay cross dun dak si alang li si mitang culture keting hono joni alang li taun an cirap dun lo. Tang den te alang li pini itu man alang li pani tuma koy pire na puma. La silason kali donatum nili pui bang ke hedi ake chok chi hormo ke punoy tuma sita